Ka Jaintia National Council JNC Western Zone haka kendai terik jelio. Kalalit ya kendu ya umintri katanat puli putih ubala kemen rumbui. Haka ba kala kentu ba untuk larlem mardor ban penmi no kam kloy ya kajing pen benalat kam no hikai. Hapo ki school lower but upper primary da ka ba pen pau bagi dan haduk palat lai pue hajar ngot ki kertong ki bala pas ya ka M10 but apan yo kam kat bada ki spak tadi ki kam ki lai thli hakeleng ke jela. Ka Jaintia National Council Western Zone hapo ka jingalam jong President uba hame hi bamon kala IT ru ya ka dorkas syau mintri ha bapen pau ru bagi dan haduk kumba henrius pa nyo teliki kam no hikai ki balan ha kini ki skol sorkar hakeleng ke jela da ka ba maham ru baka jing penslam kan kata ajori ki hajar ngot ki kertong ki bala pendap ya ka M10 khamtam ki tu ki bala jan nepalat ya karta thap kam kaseng kalapan pau sha umintri baka jingduna no hikai kalong hakeleng gejela kata na do na East Khasi Hills sha South Garo Hills kabala penong ye ki kamera kelas bakin mat jing namar ka jingduna no hikai bat ka bakta jor ya ka pule puthi kala ong baki kam ki balat kim dei tang ha ka wigathan henry hakeleng kata na du hashlong bat sora East Khasi Hills nongpo ribhoi nongston bat mairang ha west bat eastern west Khasi Hills maukerwat ha south west Khasi Hills juwai bat amnarem ha west Giant Hills Kriret ha east Giant Hills tura bat dadinggiri ha west Garo Hills Ampati ha south west Garo Hills William Nagar ha east Garo Hills Resu Belpara ha north Garo Hills bat Bakmara ha South Garo Hills. Kajing sngo kya ka bakongsan kalong nakabentai ki palan laipoi hajar ngot ki kertong ki bala pendap ya ka M10 Henry Kim dan Satya kinu gijing pen bana light kam bagi yolat bantem ong ka JNC ha ka dorkas. Kaseng kalakin tho baka jingduna no hikai ka bajor kadon ni kajing adai bet baka jing her arsud ha ka liang ka puli puthi ha ki school sorkar bat benrap baka jing pen klan ya ka jing don no hikai kalong ka bakong san baha kumta ka seng ka dawa ya ka sorkar bakan penmi no kam klo ya ka jing pen bana lat kam khnang ban pen thikna ya ka jing long ka bakhuin bat basai bat ka bakin thup lang ya baro bat ban la ban weng ya ka jing duna no hikai ha ki school ha kaleng ke jela kala ongru baka jing nang her arsun ha ka kam a jing hikai ha Meghalaya kadai ka badan jinga dei barka jingdo na kino hikai ka jing pen khan ha ka jing don ye kino hikai kan om weng tang ye ka jing bom yo kam yo jam ha padeng ki kertong ki bala pas Henry kan kentiu ru ya ka puli puthi ha po ka jela Meghalaya ong uba bamon na kalyang umintri ulak-ular baka sorkar kan sa shim ya ka senjam ka badan kam bat kala ban penmi ya ka jing pen bana lat kam jong kini ki kam no hikai ki balat hapo kini kindiat benai banwan ula benram kana kaliang yong i agency Western Sun negasni dalai chami wa minister education ini ha secretariat da ra ile lengba ka memorandum wo ho we persnyau le udawa ne benta yong kipos ki walat ne benta yong kinong hikai apo yong state Meghalaya de nagaliang kitu ki ne daw wa kitu ki wapas ki M10 ne benta ki lower primary kamjo ki upper primary school de nagaliang usar da ong da kular ule wa apo uni usnam apo hiu usnam mu pendap ki wut ule ki ini kam da kelar minister Ahmad yang ikesen we pendap ki wut ule ini kam u penmi ye ki pos lene ka overtime u kendok da daki yakini ki pos ki wa da yo ile nang ba ni rekod yo ile kam wa DM apo yang warok kuwi yang ga state Meghalaya da kamwan ruspa nyau punyau teli kipos daman di kam ni hagi district is Khasi Hill Shillong Sanpul Lepos Sora Nru Pos Ribhoi district Nongpo Lepau Pos
West Khasi Hill Nongstoin Arbawi Post, Eastern West Khasi Hill Mairang Arpunde Post, South West Khasi Hill Maukrwat Arpunde Post, West Jantia Hill Jowai Sobuso Post, Amlaram Arpunyau Post, East Jantia Kleriat Lepawi Post, West Garo Hill Tura Rapau Post, Di Dengri Sobunyau Post, South West Garo Hill Ampati Trabuso Post, East Garo Hill William Nagar Sanpau Post, North Garo Hill Riso Bel Para Nyapawi Post, South Garo Hill Bakmara Nyapul San Post. Warak ini total ki pos walaj naman gin ruspa nyau keli ki pos. Kini kinong hikai ki udah pasi ki MTET kamjo ya ka lower primary waka upper primary school. Kermen ni nebenta kamu ada kular minister hai khmat yang kesenyong i pendep ki wut ulek ki hapok hiu news nem overtime kendok ki yakini ki pos yo uman kini ki wapure kamu ada tip ida M ki kamu lepowi hajar sejrong ki wadadap pure yakini ki pure ki yongki kermen ni dangbun ulek ki wut nebenta wato dangbun ki wa ki pli lek ki wa dadap pure hendai daga rata yongki mut mcha go over h nete daw mut ile snyau khia i nebenta yong kini kakam ulek ki wut kemi no i pos nang le kamu pun kenmo hakini ki kamu pun kenmo hakini ki benai ku dadap de yo ile wa ka state Meghalaya yong i de hiar go hai pure puthi de kermen ni ye ile mudur wa boy nedau iwa duna kinong hikai teman aduk kat ni le de kermen ni lengba WM kini ki pos rus pa nyau teli pendap ki kini kinong hikai ki thame le kikhia ki penku ya kepurai puthi apa yang state Meghalaya yang i kamjo le hakino ki skor gu udang duna kermen i udang tholat chu yo udang tholat chu ki pemi chu i ki pos ne benta kat kam modep pure ki bru ki yang i apa yang ke Meghalaya kamu de tipi de poi de kot kamwa chaki lepowi hajar tam ki deman suong be deman kam ki candidate dan nagaliang yang i usnyau suki bahwa minister de kular pendap wut kendok ya kini de sagawi le de yaka memorandum da pha ile cha da ekopi le cha secretary yang ka education de kermen ni wa man go kejing ku ya worok ke wi state lengba kini